Ngizovula amavesi amathathu kuphela. John 18 verse 1 ukuya kwivesi lesithathu. Ngicela ulalele kahle ngisafunda. Ivesi lokuqala ke lithi itse ubani Jesu abulele tabatseng atswa le baruti ba bahai aya mosowani wa molatswana wa Kedroni mo tshimo ineng ile teng me a kena teng le baruti ba bahai. Judas ya mo eka le yena o ne a tseba ngalo eo hobane Jesu o ne a phutetse teng hangata le baruti ba bahai. Ya ba Judas o ya le sehlopha le bahlanka ba baprista ba baholo le ba Farisi a tla ka ke mabone dilanterele le ka dirumula le ka dibetsa. Incwadi yaJohane chapter 18 verse 1. uJesu esekhulume lawo mazwi waphuma kanye nabafundi bakhe waya phesheya komfudlana eKedroni. Lapho kwakukhona insini angena kuyo yena nabafundi bakhe. NoJuda omkhaphelayo wayeyazi leyo ndawo ngokuba uJesu wayevama ukuhlangana khona futhi bakhe. Khona uJuda esethole isigaba samabutho nezikhonzi kubapristi abakhulu nabafarisi waya lapho nabezinhlanti nezibani nezikhali. Alokwale mashekile atesifaka amehlo athanda ntate muthi umongalenzi lolibadile umongamusebenzi olengana ke bopa gore ntate o se ke wa ntumela go sitisa seo o batlang se etsa. Bua ka moo go lokela gore Modimo a bue ka teng. Nthuse go ba sesebediswa letsogong la hao ka Jesu Kristo morena. Amen. Ha morena Jesu a tlhagisa ngesikhathi inkosi uJesu ebethelwa Satani enze diphoso. uSathane wenza amaphutha seo a lekang ho di lokisa kajeno. lawa ke ezama ukuwalungisa namhlanje Abona dilemo tse 2000 emva kweminyaka e-2000 ke hona lekang ho di lokisa. imama nje uSathane ezama ke ukulungisa amaphutha wakhe Empa jwale o late haholo. kepha ke manje sekalate kakhulu. Satani o entse phoso. uSathane wenza iphutha Ha o ne o entse diphoso tsena ngokuthi wenza lamaphutha lawa ya eo a entse ke ho elokuqala iphutha lenza uSathane ukuthi ele baprista le dira tsa morena Jesu di fihla ho morena Jesu. izitha nabapristi bakaJesu bengakafiki kuye Satani o entse phoso ya hore uSathane wenza iphutha lokuthi re badile taba e. sesifundile futhi le ndaba Iri mo re badileng teng lithi iBhayibheli lasifunde khona ka mora hore Jesu a bolele taba tseo. emva kokuthi uJesu akhulume nezindaba Batho bana ba tlo tshwara Jesu. nabantu bekade bezobamba uJesu Phoso ya pele ke hore iphutha lokuqala balenza ukuthi Jesu o buile pele ba fihla. uJesu wakhuluma bengakafiki Ha o sa utlwe version 4 njengoba ungezwanga ke thatha ifake enhlizweni yakho pele ba tshwara Jesu. bengakambamba uJesu Jesu a bua pele. uJesu wakhuluma kuqala Ba bang ba rona ha o bona ntse re le teng. abanye bethu bona sisekhona nje Ha sore melemo ha e ya. hayi ngoba iy'limo Ha azizanga sore Satani ha. hayi ngoba uSathane ngezanga O tlile ke nnete. uzile ngempela
lisikiliki lokufa kufikile empanifikile kodwa kufike Yesu asabwile uJesu esekhulumile wabona Yesu abwile yabona basekhuluma uJesu awutsotele akhathalekile olisathane uyenza ukuthi uSathane wenzani Yesu abwile uma uJesu esekhulumile abadimoni noma amadimoni ameza asithisile awadisturbi lutho Yesu abwile uJesu esekhulumile abadimoni indaba zonke zilungile baba mbaruna abanye bethu awubona ngiselelithini usibone sisekhona ayikeleke phakathi ebadleni ubona rismayela ubona sihleka ubona rithabile usibone sijabulile ukabarikaba ungacabanga ukuthi intoliki zonke izinto zilungile abanye awuzwana abanye bathabuthela isonule izinto zikalungi enyalo phakathi ebushekeni awusoluki akukalungi ngitshelete ey'mbalini zethu awusoluki akukalungi banto kodwa eribelilemo esibeke kule ndawo ubani Yesu uyibona uJesu asabwile haleluya Yesu uJesu abwile ekhulumile Yesu uJesu abwile esekhulumile engakhoseki esinye isikhathi lero never good nathi singabafundi awulibona pulpiti usibona sishubane pulpitini bahamisa matsoka phakathi izandla Yesu uJesu Timorena uyinkosi awulibona awusibuka yenza ukhuseni senze inkotho shawula lithenzi sibisa amathethe uyakithelelishini siya kuma-TV ukarimusho ungacabanga ukuthi into selungi zonke izinto zilungile awusiluri kodwa wazi mayona ana ukuthi kuleso simo awulimezi ayasiyasinda iyala siyakhala uzwile sinovalo batawekile bakanayita Yesu Jesu asabwile akhulumile Jesu chikubabuya ndithi kale tukhuluma iqiniso akakho yemwe kwesinye isikhathi hauna limthele isephile alikho lento esithembile ishawuleruna kodwa nje kyole Yesu esithiwaziyo ukuthi uJesu osabwile sekakhulumile asasiyeni ngelinye ilanga bithi hosi uPetro oliwakhe usolwakhe lebifile elinolanga sikepe siyakwa umkhulu najukuza siyakwa ushona lena le lefu ukufa lemhali nkonsana unika bakhala lakhe yayo ulishwalo zathi sithabisile abona Yesu wabona uJesu abona Yesu wabona uJesu abe ari uJesu wathi uJesu naye onke abo isimo kuyasibona abadibili indaba sithima ba Yesu kodwa Jesu uwa akakhuluma Yesu wathi Jesu awukabuwa ukungakhuluma ukazamaya hamba umntwana wakhe esibona wakhe awubona Yesu sibona sishe zamaya sihamba umntwana wakhe esibona wakhe awufuthana akuhlupheka zamaya sihamba umntwana wakhe sibona wakhe covid se-COVID-19 zamaya sihamba umntwana wakhe sibona wakhe awushoka udinga zamaya hamba umntwana wakhe sibona wakhe amathatha inkinga amanyalo emshadweni bayazamaya Ngithi kosopi iphutha lakuqala yosakela yenzi eletho usathane jewe emela Yesu ubulithi uJesu Yesu wabu ukuthi uJesu akhuluma tawa yabubethi okwesibili yewe elimposa okuyiphutha ate muthu mahlo yena ibile
impulse vele kube iphutha yahuri lokuthi batho bazozwara Jesu abantu abazobamba uJesu bane basayini bebebhale phansi besayini kabuye kalimilwe ngolwimi olubolekilwe. deal was completed Idili yabo yayisiphelelisiwe. abonayelo rifela Kwabe sekusele ukuthi nje balate Jesu akalandwe ke manje uJesu. epaposoki Kodwa nali iphutha mosiyawe emini kelabatwesi Jesu bebemiyekile lo Jesu. letsatsi lohle Imini yonke batwesi Jesu basiyekile lo Jesu. busiku Ebusuku hawulilififi ngesikhathi kumnyama abantu ababone bafuna amalayithi, dirumula bafuna amathoshi ngobalishwane ngoba manje hololilififi bekumnyama. yena kiphosi Iphutha-ke leli. yena kiphosi Iphutha-ke. yosatani Leli Sathane ayenze alenza. elimosiyawe Uma kusemini kulibaleki lakhe batwesi Jesu bamyekile uJesu. hawulilififi Ngesikhathi kumnyama batsabaya kathatha bahamba kanzima. basabone bahathatha Babona ukuthi banyathela hayihona ngoba kuyimaba baloba kajesu eyafuna uJesu. yena he Leli-ke lona kiphosi iphutha. yeka Leli kiphosi iphutha leli. yosatana yenze Leli uSathane alenza. ngobani jwale mote Ngoba-ke manje la uribonsisi usikhombisile mtshakana nesayibona into ebengeke siyibone. bona heka sisuthu Lapha-ke ngolwimi lwesintu yahale mubi jesatana noma emubi kanje uSathane ke mogoile jeni ngimzonda kangaka, empa mote kodwa-ke lapha uthusile usizile. kuyaphinda Ngiyaphinda futhi ke mote ngithi la urithusile uSathane usizile ngoba hawulilififi ukuthi makumnyama ebe uri baye kujesu bese ngihambani kuJesu. urithusile ngobani Usizile ngoba unalinako kunesikhathi yawulinyano lapho ekushadweni ngoba lififi kuba mnyama khona. unalinako Kunesikhathi yawulitshelete kubalili ngoba lififi kuba mnyama khona. unalinako Kunesikhathi bahlanka bamthini lapho zikaNkulunkulu yawukakereke lapho emadleni ngoba lififi kuba mnyama. uyanithi batswazi Khuluma iqiniso bazalwane. unalinako Kunesikhathi yawukulisonyabana lapho kukhulisa khona iy'ngane ngoba lififi kuba mnyama. jwale ungasazinga Kodwa kunezinsuku olikawukisaphose uzama ukulungisa leyo nkinga. hawulilififi Njengoba kumnyama nje hawulilififi ngesikhathi kumnyama Satanusi uSathane uthi commit suicide zibulale, impolayo zibulale. hawulilififi Ngesikhathi kumnyama Satanusi uthi uSathane tsohakerekeni ume badleni. hawulilififi Ngesikhathi kumnyama muhlanka muthi zikaNkulunkulu Satanure uthi uSathane kwala bibili vala iBhayibheli hayisebenzi alisebenzi. kwela Jesu Uye kuJesu hawusebenzi akasebenzi. bayena Yena nebathu bahayi abantu bakhe iza hawulilififi ngesikhathi kumnyama kehaba yakujesu baye kuJesu. Umbuzo wami na ayibabona unabona ayile ujesu baye kuJesu. hawulilififi Isikhathi sobumnyama ayibabona unabona ayile ujesu baye kuJesu. hawulilififi Isikhathi sobumnyama bayona kathini hawulilififi babumnyama yena satani yena uSathane oliluna athinithi leulosamsoni beza ngobe phakathi bahayi kodwa abantu bakhe hawulilififi ngesikhathi kumnyama sankona uyeza ngobe ayile ujesu
Anything to put your
wabisa wamukhetha Afrika burwa South Africa ebahlabanna lebasadi nomama bitsitswe bakhethiwe ukuthi abahlali yawuthunga zinyaweni Jesu nemposo leliphutha Satan Williams Satan unethi uyikawilungisa uzama ukulungisa kahle ukuthi walikere namhlanje kukhaba abadla kebathu abantu basondula imoto ashakaze bahlale endaweni zikaJesu alitsatile kodwa bangelo la Satan letha kaho Satan wayelisebenza wena mutshaka bayisa kuJesu umuntu ozobukisa kuJesu aziyatsiba namhlanje uzozana noJesu wawutholeka nje ufuna ukusho namhlanje awunatabana ukuthi akinataba naye moki afika ukuthi sipi simo ngaphandle baba nani basadi baba no baba atsiba namhlanje Jesu atsebalithi asakho kuyaphinda maruti abafundisi bahabalala abayigwele utsima uthuma Jesu sendawo zikaJesu sebalithi asekho sebalithi sebalithi sekhona Kibonga personal criteria jwa ngicela ukuthatha iphutha lokhu dingaka sini sewusatana diyenze izinto sathana zenza impakabakala nakho ephaka ngenxa yesikhathi tukubaketeleka yena pho isela lesigcine ngaleli phutha bibili lithi Bible habaya uJesu mabeya uJesu busuku kulobo busuku bani bayinkilima bona babethathe amathoshi likibitsa lekhaya habaya uJesu abaya uJesu basina litho matsonga bengaphethe lutho ezandleni zabo bayile uJesu bathiri mabone bephethe amalight bathiri ibitsa bephethe ikhaya hawana kerekezi ikikikela chi bawubona isibandla leqeda kangaka rena libathobana sinabantu ababili baya uJesu abeza uJesu basathana bengaphethe lutho baya uJesu abeza uJesu kama twasathana ngezandla ezingaphethe lutho hoso tabayini iphutha lelo awuya uJesu according to his will akukhona ukuphatha awuya uJesu awuza uJesu according to inkile izabana ngiphethe awuya uJesu awuza uJesu siswe ozana khona pho uyekade inthosi asikhulume ngalezi zinto sobani badingi bekade bephethe yapili bibili eyokuqala lithi Bible bani bayinkile linantele bephethe amalight bayinkile idlumula bephethe amathoshi ngobani bayinkile inthosi baphethe ikhaya kungani bephethe lezi zinto taba yapili okokuqala kune ulififi bekumnyama bani babatha ukukhanya inyana impementi bebefuna ukuthi kulobu umnyama baya kubo okungenani kube khona ukukhanya nje kancane abafihla kuJesu babefika kuJesu bakhona ukumbona phela masathina uqedile siphile sizogcina kulififi kanje la umnyama kana kubulawa ujisikekeke kokunye nokuhleza manje utawusho ulififi uzezwa nje umnyama hakibonile ngicela ukukhuluma ngama-light sesiye suyinkereke ashiyene ibhaki so ngizokupha kahle la ngizocela ngawo namhlanje urahaba uya kuJesu ukuthi uma uya kuJesu sala light ya phatha isandko ilaphi khaya light yapili sirumula sapili ilight yokuqala sibane sokuqala sithi kubona sisipha engifuna usiphatha kibupaki ubufakazi bona libo lokunalo kadinto bezinto sewumuntu lezonkulunkulu obuyesebenza akwenzela kafika akayasalwana lokunika bengekalwe noGoliath khululile ififi nemnyama la yabatha
uDavide wathatha isibani sakhe ilinguphathi esingubufakazi badinto bezinto sokuthi umuntu yenziwe nezinkulunkulu azenzile. sirumula saDavida Ubufakazi bukaDavide ilelisena noma isibani sakhe kilwanelitana bokuthi ngilwele ngonyaka kilwanelibele ngalwa bele yabakiyadihluka ngazinqoba ona muthi wona lo nkulu onke lisenjwa ongenze kanjalo likajeni namhlanje khona muthi ule lo nkulunkulu oklangisibili ozomsebenzela. Fast. Satana abatla ukuqeda Athani bekafuna ukusiqeda ulibonisa dinto usikhomba izinto sewulilaphelezi esiziqhulekele muthi musokuyi-arabeni lezo unkulunkulu engakaziphenduli. ndikopa hamuthi waso arabi Ngicela ukuthi unkulunkulu engakaphenduli akuyekhona akoqala uqalaze ubheke khona bona into sokuthi khona izinto unkulunkulu atiyenzeni asezenzile awuyenzekiziso akwenzela zona selinawadimaphela ezinye uzama uziqhulekele impawuyenzekiziso kepha unkulunkulu kwenzele zona selinawadikhulu ezinye uzama uzicede muthi kufile kodwa unkulunkulu kunikile zona. abantu namusiyana Abantu bethu namhlanje mina ukabona imabikheli ngabe usemathuneni empa muthi bohaneka kodwa unkulunkulu akavumanga ngawo. abantu namusiyana Abantu bethu kule mina namhlanje ukabona isipikile ngabe usesibhedlela empa muthi bohaneka kodwa unkulunkulu akavumanga ngawo. awungathana ibakashi Akukhathalekile ukuthi namhlanje onalilisi kukhona inkungu yantuse muthi masotile yezinto unkulunkulu engakazenzi. ngiyezalifiki ithoseli Lokho kuletha ubumnyama shebamura bheke emuva muthi boyenzekiso ukuthi unkulunkulu kwenzele. shebamura Bheke emuva muthi boyenzekiso ukuthi unkulunkulu kwenzele. Davida uDavide ulikileka bamusha njengabamusha impojele kisufela manje sengimdala akisomoni muthi angikaze ngibone unkulunkulu akwena muthelalukile ngenyela abalungileyo kimanisiki bathobalekwa ngidalelwa ngabantu njengabanye yaba uhathelesi noma ukhathele uhlankela muthi nabo kaNkulunkulu yaba umima kaje ungenze ukuthi kunzima namhlanje karukahlwele athi ungabuyekela hakele uphosana ake sikhumbuzane osakali muthi ukuthi ubuyaphi lo Nkulunkulu. muthi boyenzekiso uNkulunkulu kwenzele unamahamba muthi khumbula umusa wakhe onalipina yeri khona umhlabalelo wethu ake uphuna mangikhumbula yezo sabure lokhu uNkulunkulu akenzela khona ukabwela mulwana akhele ngibuyele kuso. shining light Shining light. kunakotse kuyimadije Iy'nkathi ezinzima zikhona nakotse lifikilije iy'nsuku zobumnyama zikhona baki yakhupha kashe kodwa ngiyacela namhlanje ili uhathalama ungakaze ukhathale mali ili usokereke ungaze ubukheli ubule khumbula ubule ukuthi uNkulunkulu oyenzelise kwenzele ngikupha ule ngicela ukuthi khala thapelo yahawu emkhulekweni wakho akokele thapelo yeri akube nomkhuleko othi muthi munthusi baba ngisize ngokuphula ukukhumbula sewugezekiseni lokho kwenzele muthi munthusi osingisize njengoba lahawu solula ngicela noma ukhala ikanalakikuwache nenze ukuthi ngikhuluma kanje ngekereke muna nangayisontweni uyiqobelezi usoziphushile nje ukuza ngoba nekara hawulamthelu ngoba ngathi ayithuteluka njengoba wanabo ngicela kuso leso simo akhona ukuthi kungokuba abathi inkosi ngikhumbule dinto sewuyenze izinto zenziwe bantile babonabo bathatha izinto bathatha amalayithi wabo bahlanka bakuthi cela zikankulunkulu njengoba uthebala kaje ngicela ukuthembeka namhlanje kililimo kiraraifa iminyaka ngishumayela kililimo kisebeleza mntu iminyaka ngisebenzela unkulunkulu impani kaje kepha namhlanje kinanamaqira ngingeke bazi abangasofu ezinye zikaphula unalini akuthokasota kuney'nkathi lapho ngeyesonto akilekela uthakireke bakumele ngiyoshumayela ukakakakwana bibi ngizwe ngathi ngalivalile ekanikakowele ngathi ngingavele ngiyeke mntu embulukile kodwa into engigcinile kiurinetsa
ukuthi kulelo hlobo losuku makunzima isicelo sami kuNkulunkulu ukuthi ngivule amehlo ngibone la ulande khona ngomama nobaba hakiya esikolweni sabili mangiye esikolweni seBhayibheli 1980 ngomhlaka ka-1980 hakifika esikolweni sabili makufika esikolweni seBhayibheli kaJanuwari 1980 ngoJanuwari 1980 diphahlo senintiyapela impahla engangizigqokile impela sikhona diaparo kwakuyizo lezo kuphela kanisasilelilanga ngiveke sethalo kilisikolo sabili amaviki amathathu kuleso sikolo seBhayibheli itathule nganginazo kwaba ama-sentence ithalo sakeyikiliya njalo kwathi masiphume ejele egedini siya enkonzweni yabasendlini yahawu kwaba nesandla sibe ninayo yaqhamuka ngema ngangaqhubeka ngohambo ezinye iy'nceku zahamba ngabuyela phakathi egcekeni ngathi Nkosi ukuphi ngathi Nkosi ukuphi uzoba mnabo ngibona emalini loNkulunkulu owayebanaka 1980 ngonyaka ka-1980 ngileke sinadiyetha ingenazi iy'cathulo ngimanga nje ubani namhlanje yaka karuhanya ongangisusa yimuthi ngozola Nkulunkulu njalo ngimanga nje ubani namhlanje yaka ngisusa ongangisusa yimuthi ngozola kwaloNkulunkulu ongalibothatha umama nobaba uthi kwaBhayibhelini uNkulunkulu walelibhayibheli asimuntu akayena umuntu owayeselishaka ukuthi angaqamba mawo uthi kwaBhayibhelini uNkulunkulu walelibhayibheli hayibulela amayizichaza olikithathe uthi ngingubaba waluhusa wentanda uthi ngiyindoda yabafelo bayo uthi kwaBhayibhelini uNkulunkulu walelibhayibheli asethula
re ya go Jesu, siya kuJesu, re lata Jesu. siyomlanda. Ke phoso o sa kana yenzi. Iphutha leliJesu alenze. Ba nkadibetsa. Bathatha ikhaya. Ba re nka marumo le disabo. Bathi sithatha imikhonto yethu Gore o ska ba le motho ukuze kungabikho muntu ya tla re sitisa ozosima phambi go kwethu fumana Jesu. ukuze sithole uJesu. Ya haeba ke barutiwa Bathi noma ngabafundi dilolwana le bona siyolwa nabo goba ne re mmatla ngoba esimfunayo ke Jesu. uJesu. E hloka batho ba jalo ka Jesu. Ngidinga abantu abajalo namhlanje Ba re ke batla Jesu. abathi ngidinga uJesu. Ke nkadibetsa. Thatha ikhaya. Ha hona letho Ayikho into le tla re sitisa esoba phambi go kwakho fumana Jesu. ukuze ngithole uJesu. Ditakato tsa lefatshe Ukunamazelela komhlaba ga di ya hlahonna. noma kungeza Ke kithi tlolwana le tsona. iy'nkanuko zomhlaba nokuzona ngoba lonke mfunayo Ke Jesu. uJesu Bofutsana ukuhlupheka ha bo ka lwana le nna. akufuni ukulwa nabo Ke tlo bo hlasela uzomhlasela goba ne ke mmatla lonke mfunayo ke Jesu. uJesu. Ke kopa le nkutlwe Ngicela ningizweke sesizothandaza ha ba nkadibetsa uma bethala ikhaya ba ne ba re ha hona motho bebethi akekho umuntu ya tla ema ka pele ho rona. ozoma phambi kwethu. Rona re batla Jesu. Thina sifuna uJesu. Re hloka barwetsana bahlankana Sidinga amadodana namadodakazi, bomme le bontate ba jwalo. omama nobaba banjalo. Ba re ntho e ke e batlang Abathi into engiyifunayo ke batla Jesu. sifuna uJesu. Ha hona letho le ke tlo le dumela Ayikho enye into engizoyivumela gore le nsitiso ukuze matlhase. ime phambi kwami kufunela uJesu. Kajeno re sitiswa le ke ntho tse nyane. Namhlanje sihlushwa nayizinto ezincane. Ho se dumediswe ke mosarwana kerekeng. Ukungabingeleli nje yikholo ebandleni Ho etsa hore o ele Jesu. kuwenza ukuthi uye kuJesu. Bahlanka ba Modimo. Cela sikaNkulunkulu Ha kereke e sa neheng, uma ibandla linganikeli re tlohela Jesu. siyamyeka uJesu. Barwetsana Ntombi ha izintombi lenyalo le sakhe uma umshado ungezi le tlohela Jesu. siyeka uJesu. Empa batho ba Satane Kodwa abantu bakaSathane ba etsa qeto ya hore bathatha isinqumo ha sokuthi hona letho ayikho into le tlo le sitisa. ezoma phambi Le kwethu. tlo tswa tshimong moo Sizosuka ensimini le Jesu. sibuye noJesu. Le batla batho kajeno Thina abantu namhlanje ba re ha hona letho abathi ayikho into le tlo sitisa ezoma phambi kwabo go fumana ukuze Jesu. sithole noJesu. E molemo wa kwa le mahlo a hao. Ngoba umuntu afana amehlo njengamanje. Ke kopa o nthuse o letsa fela Ngicela ungisize pina ena ene. usholo lomhlaba. When I remember, we letse fela. Uyidlala nje kuphela hamwe. When I remember what the Lord has done, I will never go back. Kopa e molemo wa kwa le mahlo a hao. Wonke umuntu afana amehlo. Ke itse bomme le bontate. Ngithembile ngomama nobaba. Batho bana ba ile ho Jesu. Abantu baye kuJesu. Holy lififo mnyama. Hohle lefatsheng Yonke indawo emhlabeni. Holy fifi kanje komnyama namhlanje. ba bang ba lona Abantu bethu o tlile kerekeng, ukhona ebandleni. empa ntlo ya le o tswang ka ho yona, Kepha likhaya lenyalo la leo le nka hara lona, nomshado ngaphakathi kwawo. maemo ao le nka hara lona, Lezimo ngaphakathi kwazo. ho lefifi. E ka re o ka tlohela. Ba bang ba lona moo, Abantu bethu le thapelo fela, nokukhuleka nje. ho boima ho rapesa, Kunzima ukukhuleka. hobane ho lefifi. Ngoba umnyama. Ke tlo kopa kajeno Ngizocela ke namhlanje hore ka hara lefifi leo ukuthi kubo lobumnyama ha ho backsliding. akubuyelwe emuva. Ka hara lefifi leo Kulobumnyama bahlanka ba Modimo Nalo sikaNkulunkulu ha le tlolele ho rema. asiyeke ukushumayela. Ka hara lefifi leo Kubo lobumnyama batho ba batjha abantu abasha ha le tlolele kgalalelo. asiyeke insindiso. Ka hara lefifi leo Kubo lobumnyama kereke ya Morena Jesu ibandla likaKristu Jesu ha le tlolele ho neha. asiyeke ukubikela. Ka hara lefifi leo Phakathi kwalobumnyama batswadi bazali ha le tlolele ho rorisa Modimo. asiyeke ukudumisa Nkulunkulu. Ka hara lefifi leo Phakathi kwalobumnyama re kena ka hara lona. singena phakathi kwawo. Ba ile ba kena Baye bangena ka hara lefifi. phakathi kwalobumnyama. Ke se ka hloka
sukume ngeenyawo zethu senakiliphosa lawa ngamaphutha sewusatanediyenze usathana wenza yemune kunemakamotithi okwesema wonke umuntu uneenyawo zakhe ezifana amehlo wethu mohlobo umuteni umuthi emutsha mhlawumbe ukhona umuntu omusha mewakahayiseliya mama nawe baba kulikuthwa othi baba ubishop akuthiwa kulififi kane kumnyama ngempela ditshelete emalini kulififi komnyama lenyalo ngaka umshekelo wami kulififi womnyama mokutima kutso baba ufundisa bakuthiwa kaba kukamuso baka phakathi kwe-future la kuhlesilififi kugcwele ubumnyama kilakatsalifu kwesinye isikhathi ngifisa engathi ngimali ngoba nakilokiphelela ngoba ngikho nento engiphilela mamekahle lalela bayile kujesu baye kujesu kumnyama ukuwa kujesu ngisho funa ukutshela ukuthi kuyiwa kujesu kunjani phambi kwetsimahlobo njengoba sibhala amehlo wethu ikabalimanyane akubani nothi tihloka thakwe lomutsiyalamo ngidinga ukukhululeka kuleli tibafakuti man-trees ngidinga ukuthi unkulunkulu uyangisiza amphelerato angiphe uthando amphethe angiphe ithemba yakomusebenzi lokumsebenza lehawulilifikishe noma kumnyama kanje ibesikankatlobe engathi ngingayeka impa mutsiyalomo kodwa imini khona muthi mampherohama unkulunkulu akayiphumusi kuba ukuba nawakahayitselia kamanesi ukucela mama wami dadewethu mfowethu kuba utswe esitulweni sami ngicela usuke esitulweni sakho xolelele lamonahle anami lapho wexorapele sizothandaza kwenansi bamufika ntini wena waziyo la uvela khona kwenansi bamufika wena wazi la uvela khona hakiqala munakise mangiqala lapha ngithela phoso yapili iphutha lokuqala kiujesu mlabulo ukuthi ujesu wakhuluma satani uyaxule na jesu sathane wena ujesu wamyeka jesu waphula ujesu waze wakhuluma mazasika kulezi nsuku satani uyelungisa phoso yethu usathane uzama ukulungisa lelo phutha mayebona kulo mpilo